Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO hinnen kamir kelapelong ye kejingken rabat yoro bankem ye ki khat pratli ki trok ke doyong bean. Unong yalam ke HITO u Presiden uba Don Bok Lang dekhar uloong hadin kejingmi ke kerwo no usembut Menteri Rangba ke jela ban pensisha lor kejingdon ki high level na kaliang ke HITO sengkmi kilahir ban kenrai ki trok ke doyong baro shimit hamau ringkneng. Par kilayo ban kem kumba sampau teli ki trok ban lagi ki khat pratli layo ban ujor hajar bar ki wei kilayo phenno ha kejing ekran shakilat pathai kubor hasilong press club. Na kaliang u General Secretary uba wan bon dekhar ulo ong hapo ke jinsun syar ke sarkar MDA ni jiyo asngau ya ke jingele ke sarkar bantap etmiau halor ke jingti berkhayi doyong bean ha ke jilla. Barkumbalatip ba ke jingti berkhayi doyong kadang beteng ke jingkhang da ke NGT nadu usnem arhajar khatsau. Kani ke jingher khenra jungir khot ke HITO ye ki trok ke doyong kalong hadin bana kaleng usembut Menteri Rangba ke jela uba Preston tinsong ula kentu ye ki pat ba bansai ye ki sabut sakhi halor ki high level berkumju halor ke jingti berkhayi doyong bean ha ke jela. Ke HITO kilayo ban kem ki khat pratli ki trok bala ujoru da ke hajar hamauring keneng police station. Henry menta ke stamp na kaliang u second in charge kamauring keneng police station ula phone u General Secretary ke seng bat pentip baki pulit kimla ban register ye kani ke case ula kenno ru na kaliang uni u pulit ula aidau baki pulit kimla ban register ya kinu ki jing ujor ki bedai bar ka khayi be an ya udewyong. Namar ka notification jaga mining geological department na kaliang ka seng kalabu ya ka jingkali sya kitnat pulit da ka baong lada ya ki we kambe an kila ban ot khajna ndrei halor ka jingkhayi be an ya udewyong bale ki pulit kimla ban register case ka sarkar kala shuthau ki an yak jakor banyale bantap emiau halor kane ka bintang. Na kaliang uba da kharlo ong ka seng kanya chakman lakin pinsngap ne em ya ka jing ujor jongki barkin om kanran dien ru wat ban tiet ya ka jing khang jong ka yeng bisharu khnang ban la ban sei madan ya ki buttu ka sarkar MDA kalabu lot iki high level haki bor administration bar haki tenat pulit ru ulakin no Sembut Menteri Rangba Meghalaya bukong ba kita ke high level bat hanglo kidon pura di sebut kisaki kenang barkin penstam tengi kalian zumi ni la le operation minne hadu minam step saw beji tengi layo ban kami kitrok sanputli bat babun la pet tengi la ai pina kapo murun kenen PS kumbakat patli ya hakani kaja nyempet pat ya ka sarkar lagakan penstom syana yang yakini high level. Beriman kita rok mengitan di video clips, video evidence, pengismo dari bah yakini ki video ki evidence ni deban ai hakilat batai ko buat kebala itu ke sarkar kebala itu badai kami ke social media kami ke YouTube te limba kala batai ko buat yang pedi di ko ba bakam don ke jing top ke jing squad ba nyelalap syar ki don ke high level ki bap nisnio but kaitu yu doyong te habiye de bat ka te fayat misal syai sketri iku mengila ipau hapo ke jela jungi hapo ka jing sincha da balik sarkar MDA nakapor sikapor bi sei ye sei sakhi ya ka jing tepet mio lani ka jing darab jot jing sarkar MDA ha ka jing ide bat ka jing kaitu ya doyong kumbilan tip bana do sem aja khatsa do mentam ne ka NGT kampat totally live ya kaneka ban on mining and transportation ko jala jumi je hadir mengila iba kaneka sarkar ka persyang bante mio ya kini ki kam jin jersey ha ka jing de bat ka khayi dewyong bat jing ti dewyong bian ko jala ni ne yang keseng ni ko ban ai jubab kaneka sarkar MDA ba menin siteng mit ngila ki khot jongi na po East Kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya kini kali kit dewyong ki bawan po Giant Hills ki pamut tu ban shalang na di dewyong sya po Guwahati Assam
Di hagajing rate dan hagajing bat ki menin kila bat kumba sanpau tam bat ki don katu gani bala lai pet na ki dekhot bat nagi hagajing don berkat di sedalang di polis morkena police station bat ngiyaw ban FAR tang khat prateli de hadir bengi la sambil dengan FAR officer in charge yang kemudian dengan police station menim step call yang yo phone na second in charge yang kamu kali hadok mentan pat tip Henry yaki number kali kita list out kita sambil ke FAR kita thok FAR but nagal yang di police department kidang issue yang notice teknik try kali bikin 1 week siapa kana banlai ke bana kampung kindon juga an Bagaimana mau pion bagi dan diberi program yang terkini cek beliau step bagi persiapan untuk bisik tapi ilah leman yo ikuteng juga beliau yo pun di belum step kan badai kani ka top priority mah beri ni hapnya bagi dawai ke CPI ni ko ban handover talada semua dan kam ngin sepenmi lada kita musliah lada kani ka high level kamlet membat seni hapan penmi em long baka sumi dah kentin high level wa deputy chief minister wang ter kamu yu high level tekila banyak nomor pion ba pidan kisaki kani mah jadi ban syai be ba ya kata ka involvement jong art hutan yo do yong le exist menaik rentan yo do yong la kan be ante illegal dan salan dai ki syat free katu kopi saru syat kerusimet segi politician bat segi political party patangan karena pasai ta habi jadi baka jingya pat nakineki kalima ki bayat overload ya kadang ta menin ngidang yo ban ya counter ki kali ngong ba ki bawan mang tena po than west kumno pi pois mur kna ki ong ba ka transport kam sha ban ya nang te ta nakaliang ka transport te kile ka kamram ki be kim sha ban ya te tengin la kali bahap nek tu ki driver ki ong ba teng pile kumno be pi orang no sto ki ong ngin nakaliang jongi te naka transport ka khang be te henrei nakaliang kulit ndal ai sam step pelai kata gade ga kat kumka jing petik nek ki driver ki haden bangi kile jing kile agni kerwo ke pak kubar sarkar ba ngini yang jongi ngila de sambil ke FAR buat ki police officer concern kila receive je copy of FAR ban ngini yang seng ngin le yang badan kam ngin yat ke bor bahalot wat bantir hadu jingkang jong ding bisar ngim salia tang benta ban yo ya jing bisar ke bahok bat ban labdin ya kini ki boy sianti jong sarkar ban persyang ban darab job ya kini ki jing tersi pok jelas ini but ka satoi misno ban ong ba imat bakani ka sarkar MDA kalau taulut ha baru kita ki jenit ki jenan bikin download kita ke high level imat wat haga administration haga policing lani hakino no department kani ke sarkar imat telah download kita ke high level hak benta barok khoi te kani ka lam ka ege papenwa wat ngisngo persajur kani ke jing lek jong sarkar ban thau kita ki high level lani kita ki ba penyai kani kam bi ain jong kani ke sarkar ini